Yes, reka nongere mbasuhuze inshuti bakunze ba Gitinyiro TV. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweho, inkuru zitugezeho aka kanya, inkuru ibabaje, ni inkuru yanshenguye umutima, ni inkuru mbi cyane, ni ibyaraye bibereye muri Mikenke, aho ngaho ni mu burasirazuba bwa Kongo, aho ma 23 irimo irwana n'imitwe igiye itandukanye, yifatanyirije hamwe kugira ngo irihangane n'uyu mutwe. Muri iyo mitwe harimo ingabo za Kongo arizo zitwa FARDC, izo ngabo zifatanyije n'ingabo z'abarundi, ariko kandi zifatanyije n'abajepe cyangwa se abasirikare bafite umwitozo ukomeye b'abahibu, ariko kandi hari Wazalendo ndetse na FDLR n'indi mitwe n'andi mabandi yahariya aje kurwana na ma 23. Mu minsi yashize twababwiye inkuru z'uburyo abasirikare b'abarundi barimo barakubitwa ku buryo bukomeye cyane, barimo bararaswa mu buryo bukomeye. Ibi rero byatumye imirambo itarabashije kuvanwa ku misozi hirya no hino, aho ingabo z'abarundi zagiye zigwa, bamburwa byinshi bari bafite n'ingabo za ma 23, harimo imbunda, harimo n'ibindi bikoresho bya gisirikare, ndetse harimo imyenda yabo. Ibi rero byatumye ma 23 ku munsi w'ejo, ijoro ryashize, ikora igitendo gikomeye cyane. Ni inkuru mbi cyane ku basirikare b'abarundi, ni inkuru yambabaje ngewe ku giti cyanjye. Abasirikare rero ba ma 23 abafashe imyenda, hari igitero kigeze kuba habane, ariko kandi na mbere yaho hari ingabo z'abarundi zagiye zigwa mu mirwano igiye itandukanye. Si ingabo z'abarundi zigwa mu mirwano gusa, ahubwo n'izindi zigiye zitandukanye, harimo FARDC za Wazalendo, iz'abarwanyi b'abacanshuro, ndetse n'izindi bagiye bagwa cyane mu mirwano ibahuza na ma 23, ariko cyane ingabo z'abarundi. Ma 23 rero nyuma yuko ejo bundi mu minsi yashize nk'itatu ishize, perezida w'u Burundi mbere yuko afata urugendo akerekeza muri FARDC, akerekeza muri DRC guhura na perezida Kisekedi, yabanje kohereza ingabo, izindi ngabo zijya kujoininga ingabo ziri ku rugamba, kugira ngo banze asa n'ushimishije uyu perezida wa Kongo, Kisekedi ase n'ubanje kumugusha neza mu biganiro bari bugirane, amubwira ati dore nohereje n'izindi ngabo ku rugamba. Ibi rero ma 23 yarabibonye, ibona ko burya abasirikare baje bashya n'abandi basanzwe ntago baba baziranye, ntago baba bafite communication ikomeye cyane mu buryo budasanzwe, baba nyine ari bashya, bajoininga abandi ari bashya. Ibi rero byatumye ma 23 ifata bamwe mu basore bayo mwibanga rikomeye, ibambika imyenda bagiye bambura abasirikare b'abasirikare ba ma 20 b'abarundi, igenda ibyambika iyo myenda, igenda iyambika abasirikare ba ma 23 mwibanga rikomeye. Rero igenda iba mu duce ingabo z'u Burundi zirimo cyangwa se zigenzura, bituma abasirikare b'abarundi babakira mu basirikare babo, kubera ko batanaziranye, babakira mu basirikare babo, aho iri joro ingabo z'abarundi rwose zabashije kwicwa umwe kuri umwe. Bivugwa ko muri iri joro ma 23 itarwanye rwose ku buryo bukomeye, idakoze intambara ikomeye cyane, yabashije kwikiza abasirikare benshi cyane b'abarundi ikoresheje ubwo buryo. Ariko
kandi haje no kubaho indi mirwano hano muri aka gace iturutse kuri ibyo ngibyo, nyuma y'uko abasirikare ba M23 baje kuvumburwa. Hari backup yari ibari inyuma yiteguye gutabara igihe cyose baba bamaze kuvumburwa. Baje kwinjira bambaye imyenda y'abarundi, utamenya nyine ni abantu bazi ikirundi, bazi kugisigura ku buryo bukomeye cyane, bituma bahinjira mu duce twabo bavuga ikirundi, bavugana ikirundi neza cyane n'abasirikare b'abarundi, bituma babakira baza kubarasa mu buryo butunguranye, abandi bagiye babica mu buryo butunguranye nabwo, biza gutuma rero hagwa ingabo nyinshi z'abarundi, ndetse nyuma haje no kubaho kurasana gukomeye hagati y'ingabo z'abacanshuro ndetse n'abawazarendo n'izindi ngabo nyine zihanganye na M23, ariko haguyemo ingabo nyinshi cyane z'abarundi, aho umuntu uduha ayo makuru atubwiye ko byibura abarenga 21 bashobora kuba baguye. Abo ngabo nabo babashije kubarurwa, ariko birakomeye cyane ku rugamba. Ingabo z'abarundi zirimo zirapfa hariya muri kariya gace, zirimo zirapfa ku buryo buteye ubwoba. Izo ngabo 21 zabashije uduha amakuru adukosoye atubwira ko izo ngabo 21 ari zishobora kuba zaguye ku ruhande rwa M23, ariko ku ruhande rw'abarundi ngo zirarenga 70. Abasirikare barenga 70 b'abarundi ngo bashobora kuba baguye muri iyo mirwano. 21 ba M23 nabo bakaba ngo baguye muri iyo mirwano. Ubu ngubu rero muri aya masaha M23 abayobozi bayo barimo baritegura kwakira ibikoresho bigiye bitandukanye bivuye mu gihugu cy'Uburusiya. Twarababwiye mu makuru yacu ko rero uyu munsi ku gicamunsi cy'uyu munsi M23 nta gihindutse, ibikoresho byayo biranyura mu gihugu cy'Ubugande bikaza kwakirwa n'ingabo za M23. Ibi bikoresho byanze kunyuzwa mu kirere, bikekwa ko drone za FARDC zishobora kuba zakangiriza iyo ndege. Rero biraza guca ku butaka binyuze mu gihugu cy'Ubugande, bihinguke hariya mu duce twinshi tugiye dutandukanye tuyobowe na M23 cyangwa se turi mu maboko ya M23. M23 ni abahanga cyane ku buryo ibi bikoresho byose ntago byaje muri kontineri imwe, cyangwa se ntago byaje ngo bice mu cyerekezo kimwe, ahubwo byaciye mu byerekezo byinshi bigiye bitandukanye, ku buryo bari bubyakirire. Ibikoresho rero ni ibyavuye mu mafaranga cyangwa se mu bufasha bagiye bahabwa n'abadiaspora baturutse hirya no hino ku isi, aho bakiriye amamiliyoni menshi avuye hirya no hino ku isi, ndetse no muri bimwe mu bihugu bikomeye byo ku mugabane w'i Burayi byateye inkunga M23, aho bivuga ko igihugu cy'Ubufaransa aricyo cyagize uruhare rukomeye cyane mu gutuma ibi bikoresho M23 kuri iki gicamunsi nta gihindutse ishobora kwakira bigerwaho, cyangwa se iyo ntego yo kugura ibikoresho kwa M23 igerwaho. Ibindi bikomeye, andi makuru akomeye, nuko perezida wa Angola João Lourenço yanze diru yarari guhabwa na Felix Antoine Tshisekedi ndetse na perezida Neva mu ntambara, gufatanya n'aba bagabo bombi bakifatanya kugira ngo baze gufatanya kurwanya M23. João Lourenço rero usanzwe afitanye n'umubano mwiza n'igihugu cy'u Rwanda, uyu nguyu yabashwishurije rwose, ababwira ko adashobora kurwana intambara y'ubugoryi. Mu magambo ye João Lourenço yabashije kuvuga ko atarwana intambara nk'iyo ngiyo y'ubugoryi itajya irangira, itajya mu by'ukuri igaragara
nk'ifite impamvu y'ukuri perezida w'igihugu cya Kongo bamwita Kisekedi arwanira mu by'ukuri impamvu y'ukuri yumvikana. Bari bamupropoje n'amafaranga menshi cyane ndetse n'ubutunzi bukomeye cyane, harimo amabuye y'agaciro ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, ariko uyu Joe Lourenco yanze rwose ko adashobora kongera gufatanya na perezida Kisekedi, kuko ngahindagura ibintu byinshi cyane, ari umugabo uhindagurika mu byemezo agenda afata. Twababwiye inkuru y'uburyo minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe mu minsi mike akubutse mu gihugu cya South Africa, aho avuye kugarura umubano mwiza hagati ya Afurika y'Epfo ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Ya Afurika y'Epfo rero nayo Sadeke cyangwa se Sadeke nayo iri mu gace Afurika y'Epfo ndetse na Angola bibarizwamo. Ya Afurika y'Epfo nayo Sadeke nayo iri mu byatekerejweho na Kisekedi ndetse na Neva, kugira ngo nayo iba yakongera gutumirwa kuza muri iyi ntambara, kongera guhabwa amafaranga kugira ngo ndetse n'iki gihugu cya Afurika y'Epfo na Tanzania. Mwabonye Madamu Suluhu Hassan nawe mu minsi yashize ari kumwe na perezida w'igihugu cy'u Rwanda, ndetse perezida w'igihugu cy'u Rwanda aza kugirira uruzinduko hariya muri kiriya gihugu. Bidaciye kabiri n'uyu mugore aza mu gihugu cy'u Rwanda. William Ruto nawe muri Kenya, hakurya muri Kenya, nawe ni umugabo ngubu ufitanye umubano mwiza n'igihugu cy'u Rwanda. Aba bagabo rero uko ari babiri basa naho ibyo umupangu bari bafite, ibyo batekereje gukora byose bitabakundira, kuko abo bagabo ni abagabo babanye neza n'igihugu cy'u Rwanda, babanye neza, ndetse ubu ngubu bivuga ko banashyigikiye M23, batanifuza ko itegeko nshinga muri hariya muri kiriya gihugu ryahinduka, kugira ngo Kisekedi ufata ibyemezo bihubuke ku butegetsi. Birakomeye cyane rero, uyu Neva na Kisekedi ibyabo ntabwo biri gucamo, cyangwa se imipango yabo ntabwo iri gucamo nk'uko babyifuje. Mu biganiro bagiranye twababwiye ko harimo no kuganira ku ngabo z'Abarundi ziri muri kariya gace, ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, harimo amabuye y'agaciro ndetse no guhemberwa ku gihe kw'abasirikare bari hariya muri kariya gace. Ntabwo babashije kubyumvikanaho neza, ariko bahanye gahunda ikomeye cyane ko ibintu bikomeje, mu gihe intambara yaba ikomeje, bazakomeza kuganira ku migendekere myiza y'iriya ntambara. Mwumvishe ko Sebarundi yavuze ko yaba igihugu cya Kongo ndetse n'u Burundi bose uko ari babiri bafite umwanzi, bavuga ko nta kindi yashaka kuvuga ari u Rwanda. Rero niyo mpamvu igihugu cy'u Rwanda nacyo gikomeje gushyira ingamba z'ubwirinzi ku mipaka ibahuza na Kongo, ndetse n'ibi bihugu bishobora guturukamo umwanzi akaba yarasa mu Rwanda. Izindi nkuru zigiye zikomakomeye, M23 umuhango wo kwakira ibikoresho byayo ushobora kudaca ahagaragara, cyangwa ngo bigende bibe nyine public cyane, ariko imboni zacu ziri imbere, ziri kugenda zikurikirana akantu ku kandi, ndetse n'andi makuru akomeye cyane Gitinyiro TV igenda ibategurira. Reba niba warakoze subscribe, kugira ngo nk'uko bisanzwe amakuru agiye atugeraho namwe duhita kuri gatanu. Turakunda cyane, Imana ikomeze ibarinde.